aya magambo azwi cyane ngo ntacyo dufite cyo gutinya uretse ubwoba ubwabwo yavuzwe na Perezida Franklin Roosevelt. Ni amagambo yakomeje gukangura cyane imitima n'ibitekerezo bya benshi, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi aya magambo ashobora kutagira agaciro kenshi ku banyamerika, ahubwo akakagira ku Burusiya kubera uburyo bwabwo bwo kugerageza kugenzura ibitekerezo byabo mu burengerazuba bw'isi, busa naho bubagenera ibyo kuvugaho biturutse ku ntambara bumaze imyaka burwana mu buryo butaziguye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu Burayi. Uburusiya bwakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo bubibe ubwoba mu banyamerika, bubasunikire guhagarika gukurikiza indangagaciro n'amahame basanzwe bemera. Ubwoba ni nk'inyamaswa igomba guhora igaburirwa, niko bavuga. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9, Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Ryabkov yongereye ubu bwoba. Yagaburiye iyo nyamaswa ubwo yagiraga ati Uburusiya bugiye gukora impinduka ku mahame yabwo ku ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi mu gusubiza ibyo bubona bikorwa n'uburengerazuba bw'isi mu gukomeza gushotora igihugu cyacu. Ibi koko Uburusiya bwarabikoze ubwo Perezida Vladimir Putin yasinyaga itegeko ryoroshya cyane impamvu zatuma bakoresha intwaro za kirimbuzi. Uyu munsi ubwoba mu isi bwarazamutse cyane, abantu bakeka ko Uburusiya koko bushobora kuzakoresha izi ntwaro. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya azasigara mu bitabo by'amateka nk'umuperezida w'Uburusiya wafashe ibyemezo benshi batatekerezaga ko yafata, kugera ubwo benshi mu banyaburayi n'abanyamerika batangiye gutekereza ko yaba arwaye mu mutwe. Tugiye kuvuga kuri bimwe mu bikorwa Perezida Vladimir Putin yakoze mbere gato yuko iyi ntambara itangira, byatumye bavuga ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko nanone bagashimangira ko afite imiterere n'imitekerereze ituma n'ibyo gutekereza ko yakoresha intwaro za kirimbuzi nta muntu ukwiye kubifata nk'ibikangisho kubera ko yabikora. Uyu munsi umuryango OTAN ufite impungenge z'uko iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ishobora kuba ifite ikindi gihe kirekire cyo kurwanwa. Muri iki kiganiro turabanza tuvuge ku nkuruza yatanzwe n'ubuyobozi bwa OTAN busaba ibihugu binyamuryango kwitegura intambara ishobora kumara igihe kirekire. Tubahaye ikaze. Umuyobozi wa OTAN yavuze ko igihe kigeze ngo ibihugu bigize uyu muryango byishyiremo ko biri mu ntambara. Yavuze ibi mu mpera z'icyumweru gishize mu gihe yihanangirizaga ibihugu bigize uyu muryango, abimenyesha ko bidatanga amafaranga ahagije mu kwitegura intambara ishobora guterwa n'Uburusiya mu bihe biri imbere. Umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Mark Rutte yavuze ko Uburusiya burimo kwitegura intambara izamara igihe kirekire na Ukraine ndetse na OTAN. Yanongeyeho ko uko bimeze ubu ngubu ngo ari bibi cyane kurusha ibihe byose banyuzemo. Mu ijambo rye rya mbere rikomeye kuva yagera kuri uwo mwanya mu kwezi kwa 10, Bwana Rutte yasabye ibihugu bigize OTAN kongera cyane ingengo y'imari ishyirwa mu bijyanye n'umutekano no kwivuna abanzi. Agira ati turasa n'abatiteguye ibizaba mu myaka 4 cyangwa 5 iri imbere. Rutte yavuze aya magambo mu gihe buri gihe gito ngo Donald Trump uherutse gutorwa nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashyikirizwa inshingano ze, hazaba ari ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha. Trump ubwe yigeze kuvuga ko Amerika itazagira indi bihugu bigize OTAN bidashyira amafaranga ahagije mu bikorwa byo kwirinda. Ibihugu bigize OTAN byiyemeje gutanga nibura 2% by'umusaruro mbumbe wa buri gihugu buri mwaka mu bijyanye n'ubwirinzi kugera nibura muri uyu mwaka wa 2024. Ariko mu ijambo Mark Rutte yavugiye mu nama yabereye i Buruseli mu Bubiligi, uyu wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuholandi yavuze ko hari byinshi bikenewe kubera ko ibyago birimo gusatira cyane uyu muryango ku muvuduko munini cyane. Yavuze ko ibihugu by'i Burayi byigeze gutanga hafi 3% by'umusaruro mbumbe mu bikorwa by'ubwirinzi mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ati nitudakorera hamwe twese hamwe uko twakabaye ngo twongera amafaranga yo kwitegura intambara, bizadusaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo tuzayirwane.
Rutte yanavuze ko ubukungu bw'Uburusiya ubu ngubu burimo gushirira mu ntambara, aho biteganyijwe ko mu mwaka wa 2025 amafaranga Uburusiya buzashyira mu gisirikari azaba angana na 1/3 cy'ingengo y'imari y'igihugu yose. Iki ni ikigero kitari cyarigeze kibaho kuva mu bihe by'intambara y'ubutita. Kuva Uburusiya bwatangiza intambara muri Ukraine, bwongereye cyane ingengo y'imari ishyirwa mu gisirikari, aho mu mwaka wa 2025 iyi ngengo y'imari izagera ku rwego rwo hejuru kurusha uko byari bisanzwe. Rutte yavuze aya magambo mu gihe gikomeye cyane mu ntambara ya Ukraine, aho ingabo z'Uburusiya zikomeje gutera intambwe mu burasirazuba bwa Ukraine. Kugera mu kwezi kwa 11 mu 2024 Uburusiya bwari bumaze gufata ubutaka bukubye inshuro 6 ubwo bwafashe mu mwaka wose wa 2024. Nubwo ibihugu bigize OTAN byiyemeje gutanga 2% by'umusaruro mbumbe wa buri gihugu mu gisirikari, ntabwo ari byose bishyira mu bikorwa iyi ntego. Mu kwezi kwa kabiri Donald Trump yavuze ko natorwa ashobora kuzashishikariza Uburusiya gutera igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri OTAN kidatanga amafaranga agomba gutangwa. Yabakangaga nk'ukanga abana. Ibihugu 32 bigize OTAN by'Iburayi na Amerika y'Amajyaruguru byiyemeje ko hagize igihugu giterwa muri byo, ibindi ngo bizagitabara. Mu kiganiro yagiranye na BBC nyuma y'iri jambo kuwa kane, Bwana Rutte yaragize ati Donald Trump yari afite ukuri igihe yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko yaduhatiye kongera amafaranga kandi icyo gihe yabigezeho. Ubu dukoresha amafaranga menshi kurusha mbere y'uko aba perezida. Rero ibyo yavuze nta wabihakana. Niyo mpamvu hari bamwe mu bayobozi b'ibihugu biri muri OTAN bita Rutte uhagarariye inyungu za Trump muri OTAN. Bivuga ko ibi ngibi ari byo byamuhesheje kuba umunyamabanga mukuru wa OTAN. Mu mwaka wa 2018 Donald Trump yaburiye ibihugu biri muri OTAN by'umwihariko iby'Iburayi, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzitandukanya nabyo mu gihe bitakongera amafaranga y'imari ishyirwa mu gisirikare. Icyo gihe Mark Rutte yari minisitiri w'intebe w'Ubuholandi, yashimagije cyane Trump, avuga ko amafaranga yari yamaze kwiyongera kubera igitutu cye. Rero Trump ari hafi kugaruka ku butegetsi, naho Rutte akomeje gushaka uko Amerika itacika intege muri OTAN no mu gukomeza kurinda Uburayi. Rutte nk'uwari minisitiri w'intebe azi neza ko abayobozi b'Uburayi bahura n'ingorane zikomeye mu kongera ingengo y'imari y'ubwirinzi, kubera ko abaturage babo bafite ibindi bibazo bibahangayikishije, birimo nk'ubuzima buhenze, uburezi n'ikibazo cy'abimukira. Yabwiye BBC ko ariyo mpamvu ijambo rye yarigejeje ku baturage ubwabo, agira ati niyo mpamvu nsaba abaturage b'ibihugu bigize OTAN cyane cyane muri Canada no mu Burayi kugira uruhare rukomeye muri ibi bintu. Nimubwira abayobozi banyu ko mwumva ko bitoroshye, ko bagomba kugabanya amafaranga yajya mu bindi, ariko mushaka ko bashyira imbere cyane umutekano w'igihugu kubera ko ni ingenzi cyane mu gihe kirekire. Niba mufite abana, abuzukuru, cyangwa se niba mushaka ko imibereho yacu, demokarasi yacu n'indangagaciro zacu bikomeza kubaho, ni ngombwa ko twita cyane ku mutekano wacu. Nitutabikora mu myaka 4 cyangwa 5 iri imbere tuzaba turi mu bibazo bikomeye cyane. Ibi bihugu ntabwo byari byarigeze bihangayikishwa n'igihugu kimwe nk'Uburusiya nk'uko bimeze uyu munsi. Perezida Vladimir Putin yabigenje ate ngo ahangayikishe ibi bihugu kuri uru rwego? Byemezwa ko imiterere y'uyu mugabo ndetse n'ibibazo byo mu mutwe ashobora kuba yaragize ari byo byamusunikiye gukora ibikorwa uyu munsi bihangayikishije uyu muryango wa OTAN. Mu kwezi kwa gatatu mu 2022 ubwo hari hashize ukwezi kumwe intambara y'Uburusiya na Ukraine itangiye, bamaneko cyangwa se abatasi bo mu bihugu by'Uburayi na Amerika basohoye raporo bahuriyeho bavugagamo ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ngo yaheze mu isi ifunze yishyizemo.
mu gihe cy'imyaka bashatse kwinjira imbere mu mutwe wa Perezida Vladimir Putin ngo basobanukirwe neza ibyo ashaka kugeraho muri iyi ntambara. Bavugaga ko kumenya icyo atekereza ari ingenzi cyane mu kwirinda ko iyi ntambara yafata indi ntera ikagera ku rwego rutigeze rugerwaho mbere. Gusa ibi byamaze kubaho kubera ko iyi ntambara yamaze kurenga urwego yatekerezwagaho mbere. Hashize igihe hari uguhwihwiswa ko Perezida Vladimir Putin arwaye, ariko abasesenguzi benshi bemeza ko mu by'ukuri mu gihe cya COVID-19 yagiye mu kato akitandukanya n'ibitekerezo ibyo ari byo byose byamubwira ibitandukanye n'ukuntu wabona ibintu. Kujya mu kato kwe byigaragaje mu mafoto y'inama ze nk'igihe yahuraga na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Bombi bari bicaye bitaruye ku meza apima metero 6. Uku kwishyira mu kato kwe byanigaragaje mu nama Bwana Putin yagiranye n'abagize itsinda rye bwite ry'umutekano w'igihugu ku munsi wabanjirije ugutangira kw'intambara muri Ukraine. Ubwo ni ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kabiri mu 2022. Gahunda ya gisirikari ya Bwana Putin yo mu ntangiriro z'iyi ntambara yari imeze nk'iyateguwe na ba maneko bo mu butasi bw'Uburusiya bwo mu gihe cya kera bwa KGB, nk'uko bisobanurwa na maneko cyangwa se umutasi umwe wo ku rwego rwo hejuru wo mu burengerazuba bw'isi, Uburayi na Amerika. Uwo mutasi avuga ko iyi gahunda ya gisirikari yakozwe n'agatsiko gato ko mu ibanga kibanze cyane ku kuba uwo mugambi utaragombaga kumenyekana, ariko ibyavuyemo turabibona uyu munsi. Ubwo iyi ntambara yatangiraga, abayobozi b'ingabo b'Uburusiya ntabwo bari biteguye, ndetse abasirikari bamwe bambutse umupaka bagana muri Ukraine batazi ibyo barimo gukora. Bamaneko b'Uburayi na Amerika ku makuru bakesha abantu batashatse gutangaza bari bazi byinshi kuri izi gahunda kurusha benshi mu b'imbere mu butegetsi bw'Uburusiya. John Sipher wahoze akuriye ibikorwa by'ubutasi mu Burusiya akorera ikigo cy'ubutasi bwo mu mahanga cya Amerika CIA, yarasobanuye ati biragoye gusobanukirwa ibyo Kremlin, ubwo ni ibiro bya Perezida w'Uburusiya, bigiye gukora kuko Putin niwe wenyine ufata ibyemezo i Moscow. Kandi nubwo ibyo atekereza akenshi bisobanuka binyuze mu magambo avuga ku mugaragaro, kumenya uko azabikora ni ingorane ikomeye cyane yo mu rwego rw'ubutasi. Sir John Sowers wahoze akuriye ikigo cy'ubutasi bwo mu mahanga cy'Ubwongereza kizwi nka MI6 yabwiye BBC ati biragoye cyane mu butegetsi nk'ubw'Uburusiya kubona amakuru y'ubutasi y'ingirakamaro ajyanye n'ibirimo kubera mu mutwe w'umuyobozi, cyane cyane iyo benshi mu bantu be bwite nabo batazi birimo kuba. Aba batasi bo mu Burayi na Amerika bavuga ko Vladimir Putin akunda kuba ahantu ha wenyine yikoreye nk'imitekerereze, aho amakuru make cyane yo hanze ari yamugeraho. By'umwihariko ayabashobora guhindura ibyo atekereza arayirinda cyane. Iyo ashaka gufata ibyemezo bikomeye yirinda kumva ibitekerezo by'abandi bantu abo ari bo bose. Adrian Funam ni umwarimu wa kaminuza wigisha ibijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire y'abantu, akaba n'umwe mu banditsi babiri b'igitabo cyitwa The Psychology of Spies and Spying. Avuga ko Vladimir Putin yazize icengezamatwara rye bwite kubera ko atega amatwi gusa umubare muto w'abantu, ubundi agakumira ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ibi bituma agira ishusho idasobanutse y'isi. Ibyago birimo n'iby'umwarimu yise kugendera mu kigare, aho buri wese mu bamukorera abategetswe gushimangira ibyo Putin avuga cyangwa abona. Professor Funam ati niba iyo myitwarire ayiterwa no kugendera mu kigare, dukeneye kumenya abari muri icyo kigare. Ababa hafi ya Bwana Putin avugana nabo bo nta na rimwe bigeze baba benshi, ariko ku bijyanye no gufata icyemezo cyo gutera Ukraine baragabanutse cyane, basigara ari abantu bake cyane, nk'uko byemezwa na ba maneko cyangwa se abatasi bo ku rwego rwo hejuru bo mu Burayi na Amerika. Bavuga ko abafatanya nabo mu gufata ibyemezo muri iyi ntambara ari abantu bake cyane yizera by'ukuri, bahuje imitekerereze nawe hamwe n'ibyo akunda gutekerezaho. Gutekereza ko abamuri hafi babaye bakeya byashimangiwe
ubwo yacyahaga cyangwa se yanengaga cyangwa se yukaga inabi ku mugaragaro umukuru w'ikigo cy'ubutasi bwo mu mahanga cy'Uburusiya ubwo bari mu nama mbere gato y'uko Uburusiya bugaba igitero cya mbere kuri Ukraine. Ibyagaragaye nko gukoza isoni uwo mutegetsi. Ijambo yavuze hashize amasaha nyuma yaho naryo ryahishuye umugabo urakaye kandi watwawe no gutekereza cyane kuri Ukraine no ku Burayi na Amerika. Dore uko byagenze. Mbere gato y'uko iyi ntambara itangira, Perezida Vladimir Putin yahamagaje inama y'umutekano maze asaba umuntu wese wari uyirimo, ubwo n'abasirikare bakuru ndetse n'abatasi batandukanye, kumugaragariza niba ashyigikiye icyemezo cyo kwemera ubwigenge bw'intara zishyize hamwe za Donetsk na Luhansk ziherereye mu burasirazuba bwa Ukraine. Bageze kuri Sergei Narishkin wari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi bwo mu mahanga, we yivugiye ibintu bitari byateganyijwe aho ngaho. Yasabye ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byahabwa amahirwe ya nyuma yo gusubira mu masezerano ya Minsk, amasezerano mpuzamahanga yasinywe hagati y'Uburusiya na Ukraine agamije kwirinda intambara mu karere ka Donbass muri Ukraine. Narishkin yavuze ko ibingibi bishoboka binyuze mu gutanga igihe gito nk'ubutumwa bwa nyuma cyangwa se ultimatum ku burengerazuba bw'isi. Bwana Putin ntabwo yatumye uyu mugabo arangiza igitekerezo cye, ahubwo yahise amuca mu ijambo ati ibyo bivuze iki? Wumva twatangira ibiganiro cyangwa se twemera ubwigenge? Icyo gihe ibintu mu nama byahise bihindura isura. Narishkin atangira gutitira no kwivugira amagambo adasobanutse. Mu bwoba bwinshi atangira avuga ati yego, hanyuma arongera ati oya. Maze isura yihinduka umweru mu gihe cy'iminota mike, bigaragara ko ijuru risa n'iryamuguyeho. Putin yaramukanze ati vuga neza icyo ushaka kuvuga. Umugabo agwa mu kantu yisubiraho, akomeza avuga ko ashyigikiye ko Donetsk na Luhansk zifatwa nk'igice cy'Uburusiya. Ariko nanone Putin aramwihanangiriza ati ntabwo ari byo turimo kuvugaho. Turavuga ku kwemera ubwigenge bwabo cyangwa ntitubwemere, yego cyangwa oya. Maze Narishkin arushijeho kugira ubwoba avuga yisubiraho ati yego ndabishyigikiye. Putin ahita amubwira ati ngaho urakoze jya kwicara. Aya mashusho abantu bayahererekanyije kuri internet bavuga ko yaba amashusho meza ya filime. Abamukurikiranye bavuga ko perezida w'Uburusiya akoreshwa no gushaka kuva mu kibonwa nk'ikimwaro cyangwa se isoni Uburusiya bwagize mu myaka y'1990 ubwo leta zunze ubumwe z'Abasovieti zasenyukaga, hamwe no kugira imyemerere y'uko Burayi na Amerika bafite intego yo gukomeza gushyira hasi Uburusiya no gushaka kumukura ku butegetsi. Umuntu umwe wahuye na Bwana Putin yibuka uburyo yatwawe cyane no kureba za video zerekana Colonel Muammar Gaddafi wahoze ategeka Libya arimo kwicwa mu 2011 nyuma yo kuvanwa ku butegetsi. Iyi video iri no kuri internet, aho uyu mutegetsi wa Libya yararimo yicwa urubozo, akururwa mu muhanda akubitwa ibipfunsi. Ngo Vladimir Putin areba iyi video buri munsi, ibimwongerera umujinya n'urwango ku banyaburayi n'abanyamerika. Mu bisanzwe bizwi, Perezida Vladimir Putin yababajwe cyane n'urupfu rwa Muammar Gaddafi ndetse n'uburyo yishwemo. Ibi ngibi ngo biri no mu byatumye ahagarara kuri Bashar al-Assad wa Syria, kubera ko yabonaga nawe abanyamerika bazamukorera nk'ibyo bakoreye Gaddafi. Ubwo umukuru wa CIA William Burns yasabwaga gusuzuma imitekerereze ya Bwana Putin, yavuze ko Putin amaze imyaka myinshi asa n'umuntu urimo guhira mu kibatsi kigizwe n'akarengane no kwiyemeza intego. Anavuga ko ibitekerezo bye byakomeye kandi ko yarushijeho kuba wenyine, yitarura ibindi bitekerezo byose binyuranye n'ibye. Perezida w'Uburusiya arwaye mu mutwe? Iki ni ikibazo abantu benshi b'i Burayi na Amerika bibajije cyane cyane iyi ntambara igitangira. Ariko inzobere nke nizo zibona ko icyo kibazo hari icyo cyafasha. Impuguke imwe mu mitekerereze n'imyitwarire ya muntu akaba nazobereye cyane muri ibi, yavuze ko ikosa ari ukwibwira ko kubera ko aba mu burengerazuba bw'isi badashobora gusobanukirwa icyemezo nk'icyo ngicyo cyo gutera Ukraine, bahita bishyiramo ko umuntu wagifashe ari umusazi. Ati ibi ni ukwibeshya kw'abanyaburayi no kwishyira hejuru. CIA ifite itsinda rikora isesengura ku bayobozi bafata ibyemezo bikomeye bo mu mahanga.
igendeye ku mugenzo uhera ku magerageza yo gusobanukirwa imitekerereze ya Adolf Hitler. Abagize iri tsinda biga amateka y'uwo muntu, bakiga umubano we ndetse n'ubuzima bwe bahereye ku makuru y'ubutasi y'ibanga. Ibi babikora kuri buri muyobozi w'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi ufata ibyemezo batakekaga ko yafata. Ahandi bakura amakuru ni ku bantu bahuye n'abo bategetsi imbona nkubone, nk'urugero abandi bategetsi bagenzi babo. Mu 2014 amakuru yavuye ku wari umutegetsi w'Ubudage Angela Merkel. Yabwiye wari perezida wa Amerika icyo gihe Barack Obama ko bwana Vladimir Putin yari abayeho mu yindi si. Hagati aho perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ubwo yagiranaga inama na bwana Putin mu kwezi kwa kabiri mu 2022 nabwo yavuze ko yasanze perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yikanyije cyane, ari mu kato cyane ugereranije no mu bihe bagiye bahura mbere. Haba hari ikintu cyahindutse? Bamwe bahwihwisa ariko nta gihamya nyinshi batanga ko imyitwarire yateye Putin gutangiza intambara muri Ukraine ishobora kuba yaratewe n'ubuzima bwe butameze neza cyangwa se bigaterwa n'imiti ashobora kuba yarafataga. Abandi bakavuga ku mpamvu zijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire, nko kuba yumva ko igihe cye ku butegetsi kirimo kumushirana kugira ngo abe yashyira mu bikorwa icyo abona nk'inshingano ye yo kurinda Uburusiya no kubusubiza ubuhangange bwahoranye. Uyu munsi abategetsi b'uburengerazuba bw'isi bakoze ku buryo Putin ashyirwa mu kato, ariko na mbere yaho nawe ubwe yari yarishyize mu kato, yaritandukanyije n'abandi mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, kandi ibi nabyo bishobora kuba hari ingaruka byagize ku mitekerereze ye. Kenneth de Clever yahoze ari umuganga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanahoze ari umudiplomate. Ubu ngubu akora mu kigo George Bush Foundation kiga ku mubano wa Amerika n'Ubushinwa. Agira ati birashoboka ko Putin adafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ngo abe yarahindutse, nubwo agira uguhubuka cyangwa se guhutiraho gukabije. Kandi mu myaka ya vuba ishize bikaba bishoboka cyane ko yagiye mu kato karushijeho. Iyi ntambara igitangira, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari bihangayikishijwe n'ibyemezo bya bwana Putin. Kwari uguhangayika byaterwaga n'uko inzego ze z'ubutasi zishobora kuba zarasetaga ibirenge mbere y'intambara, kuko bazamubwira ikintu icyo ari cyo cyose zibona ko adashaka kumva, zikamuha amagereranya meza y'uko igitero cyari kugenda n'uburyo ingabo z'Uburusiya zizakirwa kubera iyi ntambara. Ikintu cyonyine Perezida Vladimir Putin ashaka ni ugutsinda iyi ntambara arwanamo na Ukraine. Perezida Donald Trump ashobora kubimufashamo. Bitabaye ibyo, iyi ntambara ishobora kuba igifite igihe kirekire cyo kurwanwa.